Assalamualaikum tükümünde sizin vancılısı Oşun mutluyum da niye yerden kip gelirdim oşun setin kaytalayımız buydu oşun montajırsak endi kutucukka screenshot'tan keyin bu screenshot'tu ko'rsatayım oşun sizler bizning eng birinchi kepkerimiz Shrek deb xalq endi Free Fire o'ynaymiz oşun lekin xalqqa dedim Şunu halka böyle. Niye katıp gitti? Ne? Shit gitti. Ne gitti? Kesinlikle halka yaşlanıyor bizden alma. Niye bu ıksak bittiğinde zorlu ıksak bittiğinde oldu. Üstüne bildiğin geçtik. Halka ıksak bittiğinde bir yazılar var. Он вот это чертики еду. Да, Аксай енді чертики ет, пожалуйста. Осының легенде. Несі, яна, жалбасын білмейді. Если буду не знаю, здесь. Аксай чертики. Аксай. Комmentке yazdıydığınız olsun. Kelesi neyini göstereyim babız. Şimdi sizlerle basketbolcu o kim ekanini bilasizlar mı? Endi o Jordan'ın ismini qaytalamız. Biz Free Fire o'ynaymiz. Şimdi sizler büyük Jordan'a o'xshab ketdi. Jordan'a o'xshab ketdi degandek ketdi. Hayatda endi negizli bo'lamiz, odam bo'lamiz endi. Endi Jordan'ga dedim ya. Endi niye Olsun. Adamga koyamız niye vurup. Bak şimdi kozunu yakayıp. Oşakta turadi endi o Jordan'daki ne oldu basketbolcu. Eng mıқты basketbolcu Jordan dedim. Osындай шашпай Опа. Енді келесі скриншотқа кетеміз. Ол әрине енді GTA-ді бәрі біледі. Франклиннің несін қоямыз. Ал біз немізге кеттік. Енді мен монтаж жасамандықтан өстем дейді. Üstlerde de bu şasıl buluyumuz. Nasıl sonunda neymiş? Şimdi sertleri olsun. Ben bileyim. Üçkere rasıl yoksak da yok. Bunda kısmımız nasıl da olsun yemiş. Olsun yemiş. Aksak bitti. Kelese screenshot'umuza gideceğiz. Şimdi sizler bizi gelirse en son screenshot'ımız o Shrek Free Fire oynayalımız. Shrek'ten neysen oynayalım dedim. Bilmiyorum. Gideceğiz. Olsun izleyin de. Çok ben de bir şey söyleyeyim. Жасыл не var? Жасыл потом. Не, ықсап кетті енді бұтын күтеді. Үйлестіріп ең. Опа, үйлестірді. Маскысына кетті. Енді үйлестірдің комментке жазбедіңіз. Енді Шрегіміз енді видео аяқталды. Қалай шықты видео енді жақсы шықты ма енді. Жақсы лайк басып кетейік енді. Сіздермен болған мен Дәулет. Пока-пока.